Zašto o ovome niko ne priča? Da li si čuo za Roseto efekat? Zamisli grad u kojem su pušili, kuvali na masti, bili gojazni, pa ipak živjeli su duže i bili zdraviji od ostatka zemlje. Koja je bila njihova tajna? Podsjetit ću samo pre nego što nastavim da prema podacima sa zvaničnog sajta Srčane bolesti činjenice, svakih 34 sekunde jedna osoba umre od bolesti srca. To je bio grad Roseto, mali grad italijanskih imigranata koji je bio proučavan 1950. godina. Ništa nije mogao da objasni njihovo savršeno zdravlje, sve dok doktori nisu malo dublje pogledali i otkrili da zapravo Roseto nije zdrav zbog toga što su jeli, već zbog načina na koji su živeli. Doktori su čak mislili da ima nešto i u vodi, pa su sproveli sve moguće testove. Pored vode, na ishranu, na životnu sredinu, na gene, a zapravo fazon je bio u tome što su ljudi ulagali u druge ljude, što su jačali tu socijalnu kariku, što su delili obroke međusobno, jedno drugom su pomagali u izgradnji kuće, negovali i odgajali su zajedno decu, zajedno su se smejali. Ovo me asocira na našu izreku kada mi ovde na Balkanu nekog sretnemo i kažemo srce mi je puno što te vidim, a njima je stalno srce bilo puno. Nije bilo usamljenosti, nije bilo izolovanosti od drugih, nije bilo nikakve konkurencije među njima. I naravno, možeš da prepostaviš kada se sve promenilo, kada su deca pohrlila u veće gradove jureći status i karijeru. Srčane bolesti su se pojavile gotovo trenutno nakon toga. Ne zbog hrane, već zato što je srce izgubilo vezu. Stopa srčanih udara raste svake godine u svijetu. Izgleda da je to posljedica naše otuđenosti i isključenja jedni od drugih. I to je ono što je također važno da budemo zdravi, ta socijalna duboka veza. Roseto efekat nas poziva sve da se više povezujemo, da pozovemo brata, sestru, prijatelja, dete, roditelje, da ručamo zajedno, da razgovaramo više. Tako ćemo biti zdravi na Roseto način.